तो बर्तमान आम आसिक दिल्ली काश्मीर गेट बस टर्मिनाल भर बसिलु बर्तमान हरिद्वार कि सोनप्रयाग टिकट कटा हम जोटा आम नेक्स्ट तो बर्तमान टिकट कटा हो टिकट काटला आम बाहर आम नेक्स्ट डेस्टिनेशन अच्छी हरिद्वार कि कौ बस टर्मिनाल এটা হচ্ছে কাশ্মীরি গেট বস টার্মিনাল तो ये वेट कर हरिद्वार सोनप्रयाग देखुलु कि सोनप्रयाग बस ना तो हरिद्वार बस था तो बर्तमान आम हनी सिंह तो हरिद्वार बस आम 3:30 बेले वेट कर बाहर जीव काश्मीर गेट रु बस बसिक आस आम बस हो बर्तमान से तो ये चार्ज बर्तमान हो हरिद्वार अच्छी पाखापाखि 80 किलोमीटर भाया तो ये चार्ज हाँपाई घंटे टाइम रखी तो आम रेस्ट नहीं तापर बाहर जीव हरिद्वार तो यू आरंभ हो ठंडा शीत लगे यू तो आगक आम जो प्लान अच्छी ट्रिप अच्छी देखिए केत कौन हाँ कर बर्तमान आम हरिद्वार स्टेशन रू ओह्लैकी बस आसलु बस रू स्टेशन को आसिक यहाँ आमर हूँ मार्केटा ये आम होटेल ये रूम आगे अच्छे ये रूम रे आम आज स्टे करूँ कल सका पुणी बाहर तो बर्तमान आम होटेल यहाँ फाइनाल है ये जगार बर्तमान रही भितर तो इधर हम रुकेंगे ऊपर मार्केट गुड मॉर्निंग गाइस एटा हमर 4th डे हेगला आम बर्तमान हरिद्वार थी ये रूम भितर तो बर्तमान आम ऑलरेडी बस लेट हो आम एत लेट जे चलो भाई आम पूरा ब्लॉग ब्लॉग किसी करने मन ना कल रात लेट शो पड़े बाहर वर्षा भी हो चलो चलो आउ कि छाड़ तो स्टे ट्यून आम बर्तमान आम ए भाई मान सही माल पछड़ देख माल पछड़ आम जाते भाई ये रही था भाई देख लो कौन कौन माल चलो 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 आस भाई माल जब भूल करदे आम यहाँ सर्च कर भाई बर्तमान आम बाहर हरिद्वार रूम चेकआउट कर बस 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 10टा ये बाहर आम बर्तमान जाऊँ सोनप्रयाग जाऊँ देन से पुणी आम केदारनाथ ट्रेक स्टार्ट होमर फाइनाली केदारनाथ जीवार जोटा कि एवं रिव्यू कर बर्तमान आम बाहर हरिद्वार 10टार बस है बर्तमान आम जाऊँ सोनप्रयाग स्टेट Tomorrow, moving with
ସେଥିପାଇଁକା କାରଣ ପେଟରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଝାଡ଼ାଟା କରିଦେଇଛ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ନହେଲା ଭଳିଆ ମାନେ ବାନ୍ତି ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କେତେ ମାସ ହେଇଛି କେତେ ମାସ ହେଇଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ପେଟରୁ ତ କୋଉ ଜିନିଷ ବାହାରିବନି ତମେ ଜାଣିଛ ସହଜରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାର ନଥିଲା ତମର ଖାଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁନି Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଜୋନ୍ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଗଳିକି ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି ଜମା ଆସିବନି ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି ଆମେ ଆଇଛୁ ଜମା ଆସିବନି ଆମେ ଗାଣ୍ଡି Cuento mato más de Cuento mato más de ଭାଇ କି ଶୀତ ପୁରା କେରେ କେରା ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ସୋନପ୍ରୟାଗ ହଁ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ଶୀତ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ମାନେ କହି ହେଉନି ଦେହ ଧରିଲାଣି ଟେମ୍ପରେଚର ବୋଧେ 1 ବରଫ ପଡ଼ିଲାଣି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ଦେଇଦେଉଛି ପୁରା କେରେ କେରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲୋକ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଇବେ ବୋଲି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ହଁ ସୋ ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିଯିବୁ 5ଟା ବେଳୁ ବୋଧେ ଏଠୁ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ କେଦାରନାଥ ସୋ টিল নাও স্টে ଟ୍ୟୁନ୍ ସୋନପ୍ରୟାଗର ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛୁ ପାଣି ବୋତଲ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଛୁ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯୋଉ ଇଏଟା ସସ୍ପେନ୍ସଟା କାଢି ଦେତେ ବସିବ ହଁ ସସ୍ପେନ୍ସଟା ଟିକେ କାଢିଲ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଲ ଏଇଟା ଏନେ ଗରମ ହେଲେ ମାଗେ ରୁମଟା ଗରମ ହେଇଯିବ କଣ ମ୍ୟାଗିଟା କରିବା ତାକୁ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଖୋଲ ମାନେ ତାପରେ କଫିଟା ପିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମର ହେଇଯିବ ରୋଷେଇଆ କଫି ପରେ ମତେ ଭୋକ କଲାଣି ମୁଁ ଖିଆ ହେଇନି କଫି ଆଣ ମତେ ଏନେ କଫି କି ପିଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଦେ ସସ୍ପେନ୍ସଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ମାଂସ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି ମାଂସ ବ୍ୟାଗରେ ହେଇଗଲା ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ନାହିଁ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ସେଟା କଣ ହଁ ହେଲା 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 ରହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭୂତ ଅଛି ବୋଧେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଁ କିଏ 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 ଆରେ ସେ ଜଗ ପାଣିଟା ଦଉନ। ଆରେ ଭାଇ କିଏ ବାପା ପରା। ଭାଇ ମ୍ୟାଗିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରା ଗରମା ଗରମ ମ୍ୟାଗି ଏଥିରେ ବନା ହେଇଛି। ଖିଆ ହଉଛି ଆଉ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଛାଡୁନି। ବତୁରେଇ ଦିଅ ଖାଲି। ପାଣି ପୁରେଇ ସେଇ ଚିନି ଅମୁଲ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ସେରା ଯିବ ତା ଆଉ ରେଡି ଉତୁଲା ଦେଖ ତମେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖ। ଟେକନି ଘର ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ପକେଇ